Ole, Eng Leh Thutak podcasting hun kan lo thleng le ta. Sermon tuk tin kan darwal hian sermon ang ahan soi chi ni chi silawa hianin thupui ron khel kan nei zau zau thin dona ka ti to kha. Abikin thang tharte mizia chungchang hi tunai chu karon focus de uleka. Gen Z ho chungchang mani a toite in karon soya. Khami karon chunjom le ka duwa ngatinge generation Z ho hi isoireng mai le millennials ho te generation alpha te ron soi ta che te min ti khachu kala ron soi dona ma se Gen Z kan soi lak lowa Gen Z lam bok khala soi chole zel chau ka tuma atilama episode ma salama ka soi tong khanin Gen Z kan ti te chu 1997 sanga zakwa som ko pasare tanga sang ni le som pani inkar piang ani tlang pui ta hengi amitam takin keini te chu digital thil kan pian pui tak tak lo tein ron tia somko pasari china piang toi chun ani na taka chun kum sang ni Mizoram po hian hey developed countries senen chuanin in ang theimia lawang amaro chu Mizoram po hianin hemi digital thil karon khoi chho tran tak tak hi chu khang Gen Z ho khan ngei tu tawla somko pasaria piang ho te chu digital ni khoi non khria chu sang ni pathum sang ni pali sang ni panga chho lo ni ta Mizoram hianin mobile phone kan ti hemi angani phone pa ni mobile phone ron lu chau ka sang ni tirlam kha ron ni ta sang ni tirlam kha tang kha ron lu chau kha ta tanga chak tak main digital thili ron kalta ti chuanin khati hun lai khanin angani hemi internet a po hianin angani 4G te 5G te kan khiat ma khan 2G scam kan ti ho te poka khang lai chho veron kal khanita cover pu manga digital thil ron chho lai khanita kan pian pui lo po ti maula ani na ta ka chon in pian pui chiang ani in ron than len tir khan keni hun lai te chon kan ti ve khang lang keni millennials kanita millennials ho hawa hu khon lai te khachuanin ani na ta ka chuanin kan thing ve ni Walkman te hey DVD CD ti ver khala la re mem ta ma se kha vele khata khan computer era khan ron lu la chau thut me ta ha soi thui ka tum to lem lawa ti chuani smartphone kha sang ni som chho vel ta khan Mizoram apo kan mer ke ni ma de khan he tila ram chang kang sok chon lo mel khria chho to ta ti chuan heng hawi tilama ka soyang to ang khat information in dong na sa em Gen Z ho hian chu wang chonin an confused na sa ni mo when chu hadam deng dong hian thu on deng dong hian in ka ron soi chho dona amaro chu atlang pui thuin thil authentic kan tiang chimo thil fair khan du ni tin zalen na nu ka ti bokha chu wang chonin generation Z te hi mitam takin helmang generation rebellious ang khanan soita ma se ani chelawa om zia chon thil an question ta ni chu zona an nei dan thilunga chuni podcast hun ai jon saptronga tamdona atan chu generation chu mizo tong soi thei chelo le angai thatu turtena an hriat thiam jok tong kam kan manga chu aton hetilai chon mizo tong injir tir na hun ani chelo ti khami lo hriat sak tur te pon kan du ve bok chewa saptong uat ate po kha athumal tamdona ni ngai lo lo han lo ngai lo ula I amaro chu mizo tong pon afia thoin karinga ti chuanin heng generation Z kan ti howi engtin nge kan enkol chong ti la hi tun tuma kan khel thau tu kan khel thur chu ni ta ni generation Z enkol thiam tu le hre thiam thei tu chon engen mi ji eng angril rungi an putti kan hre thiam khanga angai ta chu annu le pate an parents generation kan ti hun lai le mo voin ni mi te danglam na voin ni mi ho te danglam na kha hey Gen Z ho than chu fa te po in nei chho tran to fa lia lo te in nei chho ve tran to tin than chu la nula tlangwal boka ka ti kha top lam te phei chu nula tlangwal te in la ni hemi zo hen generation alpha le rol ho tak tak kha takina kala ron lu don ti po in khadon ti chonin kan nu le kan pa theun a chon chung ko in en kol te khotlang in en kol na hrim hi hey authority base kan ti thu nei na mang khan kalta ama se anni hawa ve thungero chon generation Z tang chon relationship in lei china kan ti akhan lungphu maron nei to tani chonin kan nu le kan pa te hun lai le ke ni hun lai te poni to engkim mai kha tiro tisu mo tisu tiro thu nei na in ngani kan tiang in thunun na mo thu nei tak maya
ti ro ti su ti in hun khani ta ni ma se tu lai mi te ra an base ei ve thung hi chu engkim in lei china relationship base rek khan thil ron kal to na in lei china that chi lo mi wa fiam ve vak te mi wa hau ve vak te kha om zia nei vak to lo ni tin kan nu le kan pa te ke ni hunai te ponita engkim hi thu oi na kha ein focus rek te ni hei kan in khela kan khuwa kha kan feel kha kholai tak om rual khanin in kha wa hlang reng thil tin tur ma chon tu ya wanga kan u te zo khan tu in tur min wa so te ante kan nial ngai lo hrim hrim ngati nge engkim kha kan hring nun kha thu oi thura ngai kan ni top meni abikin ai u zok te thu kha oi turin kan in be sei top meni ma se tu lai thang thari chu in riat thiam na hei asap rongin kan soile chin understanding base kan ti kha ron ni chau to ta ti chuan thu oi khan tum ngot to lo ra in lei china tang te in riat thiam na tang fe khan thil kha ron kal chau to ngati hei min tir ngot ngati min ho ngot ti khan itla to mai ni tin adang le chuanin ke ni hun lai te ke ni malam hun lai chon information kan ti himo a limit em ni information ya limit em kan no pan lai kan soi tlang pui chu mo Maradona unau pa chu attention pele te pon tia ki parthiam lu tu ka nia ti chuanin anin khel do na anau khan gol aveng do na ti chuan anau khan gol aveng do na lo veng su iki parve jong ka pet na se ike ve ka ngate ma se veng lu ya pet ta na chon lo save nge mas apuma ke ve ka ri la tla ka khotin me khati ang dot bo information chiang ne lo kan in ril na sa me ri world cup japan an tel ve an keeper kha robot lo ni ma se tu mai khelai jon robot ani tin thelo ma se chun chol lok lai lo nia tu in ve me ro jon robot ani tin khe chuak mo chu tu lai mi de chon Google sin enanga mo tin chu mai ni lo Google mai pon ni lo heta AI ten an entang mo in han tik zewanga fact check khaol te me ni adik lo khaol sam em ta ke ni hula jong khatiang thu chiang ne lo kha kan soina sa em me ni tin gen z ho chu engeni andang le thili an soi chok pop mai ni du zong an du zong le du lo zo an express chok na sa ni chu an tilang na sa em me chu ti ro chu ke ni hun lai ka chu no pang jok chu tong claim tu ngai ke committee na no pang jok chu tong tu ra be sei kan ni lo rang khot lang ro rela tong ve tu ra be sei kan ni lo rang ma sa tu lai chon ka no pang ti ha tu ma ran ngai tu to lon soi ve mi committee ka tel ve jo ka soi tu ro lom ti ril ru han pu to ta ni chu wang jon he ti lai hin har sana lo thleng ta chu all parenting method an ti ta I nu le pa ni na konga le te hroi tu ni na konga te tun ma kan style ngai bok kan man chon gen zio hian an khethiam to lo ni tu wang chon method thar kha kan hriat angai ta ti chuan gen z ho an ma ni an nun shape tu chu social media le internet culture khani to tan engkim an hriat chu social media tang te internet tang fek khani to wa tin an thian te influencer hi chu generation malama pon na sa thawa mase tu lai chon adang lam na chu tun ma kha chon offline kan ti ang chi mo kan thian kom te tang khan influence ka kan muta ni mase tu na chon online an thian te tang khali tel to tani chu ven ngai kha pani om tani chu hetila ya ataka physical an wat kom ngei te le internet lama an thian siam te khang te thleng khan wa control wa riat pui kha ngai to tani tin thi amak de chu mo gen z wen in compare mi dang ne na compare hin du lo em mas an ma ni an in compare nas em ni mi dang ten en hian tin pressure an nei nas em a chan chu lot lina hi mi thei tu lai motivation ke poi motivational speech lam te ka soi thina ma se ka motivational speech chu mi dang ne hin ang che lo thina mi dang ina anti thei lo pui tur ava in motivate lama kha ka ngai da ni che lo ngi tinga kan in motivate na sal tu ka pressure kan in siam sak na sal tu ka Mizoram apakhat na ini ve thailom kana ni tingot ta athlo ki da phaim phalawem achung ko din muni na zirem zirlem ngai to meloin pressure kanin perfect vakta self help kanti mo mit ma ni le ma ni inton puina konga speaker lar tak tak te chom seile na ni to wang kan pressure an nei na sa em to mai ni tin an moral values kanti an ma ni nun hemi an hlut zong te adanglam chak em mai ni ai ani na ta ka chuan gen z ho danglam na em chu an thang chak mo physical mental spiritual te emotionally te khan an thang chak em ni ma se puitli na konga ero chuan hey emotion an ma ni emotion control tur an thin rim na te an lung ngai na te an tra na te control konga ve thung ero chuan an thang puitling muang em ni
mo chu adang lam kan thria tro khovel thil ka an kuta om ma em awang khan puitling ang khan lang ma em mai ni ma se puitlina kan ti tak tak a khan an thang muang le thung si ni chu ka kha hriat thiam an ngai em mai ni ti chuan enge gen z ho kan ti hian har sana an to thin kan ti chuan identity ni na kong confusion mo boina an tok ti an confuse na sa em mai ni tunge kani ni na ta ka chun tunge kani ke ni hun lai chuan nangi om chuan pathian chu om em ang tiang kan amen dol mai ni tu lai thang thar chu ni ve to reng reng lo ni o khatiang ang ringot khan an ma ni nu na om zia nei thui vak to lo na tinge kan ti chuan zirti na dang kha tam to lu tu ka pathian siam kan ni ngei ni ngei lo vem ti atang te mi zo te nam thlan bi kan ni em ni lo vem no khatiang kan zona an nei na sa to mai ni tin an ma ni shim shima point pathian ni na big ta ka siam kan ni em ti ko nga te an ma ni hin rin hlel na sa to ni khami ni ta ka wang khan thil an ngai tu vak ani overthinking kan ting chi khan nei na sa tin chu chuan enge anxiety kan ting chi te kha an prone em an nei ma em ni tin da china ka soi dong khan sing nu na hian fail an lawa an zir na sa an thiam ani o tu lai thang thari o i nga ting chun le khan zir na salutuk ka fa te nen point ka in te khin thina ka fa te na chang chun puitling zo ka ngei rol hian an ni hun lai le ke ni hun lai khan ke ai na zir tam dai zok te ke chu ka mu thiam em ni nga tinge kan ti chun fail an law na nei lo ten law mi an lo an law failure ni ka an law lu tu ka ni chu chuan an nu na hlo na ron thlen na sata chu chuan enge ron thlen ka mental lama khan problem an nei na sata ni hlo chaman hlaw lu tu an sum do na po hlo chaman hlaw ma angeni an le kha zirna lama po ring nu na in hlo chaman hlaw top pai ni kha hria thiam puyan ngai hlo chaman hlaw lu tu chu wang chon society a po tun mang wei me de ko khana te po i kha ai khan khalama in man ai khan hlo tling nin du to tlat chu danglam na chu kan khriam tro kai ni hun lai chuan ko ran upa te soyang ang nu le pa te soyang kan oi top society na min hruai ang kan kal top lot lin tum na em pok an I mean is ni ka tum doctor ni ka tum kan te khalma tum na tak tak kan nei tlem fo mi tam takin thang thar generation tharan chelo an te ateu lo pre in el nei asang to mai zo kalom in el nei mo asang to lu tu ka chu wang chon lot lin har em rolin lot lin khan du si ni ma se thian tam tak nei angin an langa social media virtual khovel ma se an nu ni akho harani an lonely mo an kho har em ni chu wang chuan an nun hi ani na taka chuan etla hil kan hria thiam ngai chu min hre thiam ro utin an hring nu ni a room fo thini ni understanding hria thiam kha an du em ni thu va oi mo va oi ngor lam kha ani lama chuan a matter lut a poimo lutuk to lo chu ai chuan i engeni thu oi lo an ni lo heng ho hi mitam takin generation thu oi lo an ti an ni lo min hre thiam ram teutin an room zo kan ti zo hen kan thliran ngai heng ho hi ani lo chuanin generation z ho bula hun imang thei lawang mo ngai sani hlo lawang tin hre thiam lo an ngai yang che ngatinge nu le pa te le generation z ho anin boina an nei fo ngatinge anin nial fo achan chu mo nu le pai nge ti itana thaber tur chu ka ria itana thaber tur chu ke ai hrianom lo ka hria lom til thaber po ka ria itana thaber tur po ka ria antia mase khang gen ji ho khan engtin ga lo ngai tu ve thung min khe thiam lo ni you don't understand me mo min khe thiam lo ni ka ngai tu na te ka thil thlir te I khe thiam lo ni anti chu wang chon heng ho khe thiam tur chuan ani na ka chon nu le pa parents ho po hian kan behavior ke mani nung chang kan thil thlir dana poi kan thak ve tho ngai mo achan chu heng generation thar ho hian engen du emotionally an mani hre thiam tu khan ma mo an du ba ka chu tiang chu an zong tlat mai ni chu ta tak chuan lo zil ve chiam ringot khan mani ne connection nei si lo zil ve chiam ringot tu hi an ngai sang mi lo ma se connection an siam pui te zil an ngai san zong tak an role model te zil nei ro chu an pom em thungari ma se society ya khan an ma ni ne na in zom na le in lei china nei tak tak si lo an ma ni zil ve chen tum kan tam lu tu ko wang khan kha khan an ma ni kha enga nge thlen tak hel na mo an ril ru kha a hel ta thina ni chu ba chon heng mi te hi thu tha ril ituma izil don ni chon in lei china siam tum phot ro atong apuya in zil na hun siamang te khotlang ko rani kan ne an ngai san zong vak le zil ve chiam ringo te om zi om lo reng chu ai chon an ma ni ne na in lei china siam hi athama sa ni ti po hi riat athakop mai tin
ani le Gen Z kan ti the an nu le pa te tangin engi an be sei thin thu tha ril tu ai chuan engen mamo ngai thla tu an mamo ni valek char chiam tu ai chuan thil soi ve ten do chira ka soi dungan in expression du heng ho hian an du zong te soi chu aven du khati lai thu tha lo ril te ka khe zo ka lom ti anga thu tha lo ril chiam la mai chuan ngai thla khi poimo ma saber ni tin rin lelna an nei a te hian khang an rin lelna nei te kha vasoi chu aven tu ra ta na space siam sak mo mun thol siam sak an ma mo ni entina anrina chung changa te po mitren ka chum pathian omlo te pon ring mai te kau khan te pon ring hlel mai te khati kun khati khan ngai dan tu ni ro khati khan ngai tu su ti ro tu ni lo ngai thaphuti la chu ta tang chun zoi zoya an ma ni ka her atul jok ni lak klewa mo an ma ni kha va her anrina te po va her rem pu atul jok ni tin vaulu tuk chin lo chu ai chuan an za zong ni kha apoi mo chu wang chuan nu le pa te po pon kan fa te min za tur kan du che khan an danglam na kha kan va za vengai fa te za chu om lo huin di ro a om lo lom Christian khovel tang po chu ani lo de huin a hriat ani amai ro chu kan fa te danglam na kha kan va hriat thiamo kan va za ve kha ngai tlat mai ni tin an ma ni kha va thunun va control ai chuan va kai hroi guidance pek zo kha an nu le pa te tang an be sei zok chu ni tin Chiang Lelo was soi ve vak ai kha chuan nu le pa te an ngei san zong te mo an bula om ve tur va presence ve kha an du ta ni chu bang chuan nu le pa tam takin tu lai kan ti sual chu kan fa te bula kan va presence lawa chu ai chuan khotlang kau rana kan in mang vak vak ta khata ta kan fa ten sual kong an zo du em an ngei tu na kha akal rang ta tai zel mai ni anil engtin nge nu le pa te Gen Z te ne kha kan in biak po that theng ifa te kha tinge mizo tong chuan kan soifi har thade usa po chuan talk with not at your child anti zia chuan an mani ka rala tanga vak correct vak tum ai chuan kom ngei mizo tong chuan kom ngei kan ti berang chu an mani bula tal tama an mani language rana nei dei ni o heng ho hian I khe thiam vak to lawa until soi te an ti te vo omla until soi du zong mo te danglam dai to nia cái ni hun lai han ti ve khang lang ila toi kan tiang chi ania chu ni chia to lo ngai zong soina tin rui thei ti lan soi dan ming te po dang dei language ran nei de ka ti to kha chu wa khami va khethiam tura an bulava presence ve shim kha tra tin an mani kan vadem ma hian dem lovin zo na va zo a zo nangin atra ma za khan i ruilet tro i va sol ve tingot ai chon poya ma za khan zu te in lo in le palani mo adang dai tin until ti swala chople chila va judge ngal at ngot ai chuan nga atha heng ho ne na in communicate thatur chuan chople chila an mani vadem ringot thian min hlat san dai zel tin an feelings an mani na rilru an payang kha va ria thiam puya hay eng wangin nge idu nge idu the a thin nen chu ai chon an du chanate eng wai kha tiang thil kha an war kha nga tinge a trending thei ti kha va ria thiam puya thani chu ti rual chon a heng generation thar te tu te polita sela kan discipline ve thau kha chu ngai to discipline te lo kha chon a dik big thei se lawa amai ro chu om zenia kan thunu na ngai ni chu wang chuan an hriat thiam ngai lai ta chu he dani engwangi ka zam ti khan hriat thiam ngai ta ni entina na in fa te kha phone khoi te phalo ta phone khoi su ita na thalo ti ringot ai chuan engwange kha dan kha izom tin na ta ka thunun ai chuan kan thunun dan kha angai deu pa ta ngai consistent an tiang chi khamo tin an mani kan thunun chang hian kan thin rim na kan va bun chuana ai chuan mangai na ne na thunun kha poimo ta ni chulai chu a har khop mai tero faten kan du lo zo om pa chuan hau chia mai wok chia mai olutuk ke ni po kan ni a har ka tilutuk amaro chu
ke mani na kan temper kan thinrim na hlo mi lova kan fa te kan thunu ngai ta ni fa te I hawa fa te I thunun changa I thina rima I temper I hlo to fa te thunun tla ki ni lo chu a jo ke mani hetira kan feeling kan thinrim kan da that kha heng ho thunun tur chuan poimo ta em mai ni ani ta ka chon fa te discipline hi an ma ni vati na tur ni lovin an ma ni kan zirtir na dei zo gani adang lam dei tro vati na temo vavok na trim tum lam ni lovin an ma ni va zirtir lam dei kha I hemi discipline hian akko kani ti ta po hi hriat a thani gen ji ho dang lam na chu ka soi tong han technology ni ka ti to ka gen alpha te pon ron ni chho tho ta chu ta chuan heng thil hi mitam tak chuan 100% an nu na tanga da bo de entum ma se ada bo theilo ani lo chon rual lo tai sia mai chu ai chon soi pui thin ro eng wange kha screen time kan ti ang chi te nei claim tu rai du tinge technology ten en hun mang claim tu rai du va discuss pui khangai ta ni va soi ho pui angai tin phalo bur ai chuan mo phalo chin boundary kha kan set angai ta ni heti chin hi khoinga heti chin hi khoi lawang tin nu le pa kan ni na angin abikin smartphone an khoina konga eng ang hinge smartphone khoina konga resell tok an mani ta na poilo tok wathunun bur ai jon balance a moi tok anni pona an hria thiam tok ve lai kha kan zir angai tlat mai ni entina na mai an mani zot zo atana tha em chu phone hi ithunun nge phone hi na thunun jok che han ngei to chinte tiang zo na te khan pe chinte kan thatiam em chu phone hian athunun chenge phone hi thunun jok adang lam deim khata tang chi kan an mani khan an mani zo na aron in chang don ta I chan ni lovin kha zo na khan acha an mani kha an in chang an ngei tu anga ti chuanin kha tiang ang hu na kha engeni an mani khan an in siam thamei don ani gen ji ten eng tinge min rin theang thutia mi siam to chuan thutia mi siam to chuan eng lo mai su ti lo mai su ka phanu no pangjok ama puala tablet nei hi kan la phal che lo ama ro chu kan lo tiam ve to sia pathum na chin chung lamini chon ani kha kan ring che big si lawa pathum na chin chung lamini chuanin tablet kan le do ni kha voi khat kha kan lo ti zo alo reng maya amakshit nen khanaron ho a progress report ka ne khanaron ho pani na kha lo ne hei ka result khong e tablet mo chu an reng mai ni kan thu tiam chu wang chuanin kan ti thelo tu ri chu tiam lo tha khop mai tiam lo tha kan tiam to ni chon iti sak nge u hei I pas chuan chu mi chon ka jin puyang hei ka le sak che iti to chon le sak nge ro ka vuang che iti pon voro hei har sa ka ti ni ke fa te vuak le fa te remi har sa ka ti a thalo em thoma se vuak ka tul chang chom ta ka vo lei thelo thina ke po har sa ka ti thina ni fa te hi laga nge ni ka tiang ri luput har sa ka ti thina mar ka vuang che kan ti to chon anai mon na lo mo vuak ve rim ka chu angai ni tin nu le pa hianin kan ti swal kan mistake hi thupta tum lo tur perfect reng anga fa te la kalan lo tur khat tiang ni chon fa ten minning mai ti swal ve thei kan kan ti swal iti swal ve tawang kan ti swal reng khatianga khan kan ti swal ve chang khan kalau ti swal palani ti mai kha re tur ani lo reng tin kan ti swal chang kan dik lo jok chang khan engeni ngai dam dil khai hre lawang u ifa te kha ngai dam dia sorry ti tur ibe che chon nang pon sorry ti kha izir ve tho angai tin in fa te ela hi ke po fa te engeni chin te hi ka thu soina ten lo soi le mai ka ching thena ma se an du lo mai fa te hi an ma ni chan chin mi jing han soi te an du lo mai ni fak na lamani amo do tin angeni an soi an thalo lai soi ani amo negative ani amo positive ani a khoi lam po ni sala an du lo tin kan bula thil thuru kan soi to ichu soi chua sak lo tha entina na annu te bula chau an soi du thil omang kha kha pasalte thil poilu tu kani lo chon nu ten an pasalte hril kher ngai lo tin pa te bula chau an soi du ne nu pui te hril kher po kha a tu lo chang om tho o ngati nge thil confidential tur an du to tu man hena hril su an tiang chi chu hril su soi chuak su tin khat tiang anga an rin to te chon an trust to te chuan in thunu na le danina
a khar to kong khar mo a hon thei to mi lo kha ain hong thei an thin lung kong khar kha hon le thei tlat min rin to chon an thin lung kong khar kha honin om thina ne ma sa min rin lo chon mo ekman soi lo wang tin jen ji ho hi ko khan lama te moral lama te spiritual tharaw lama te kai hruan ngai em maya ma se tiang ang values kan tiang chi mo an mani an hlut zong zirtir tur hian ka atang zirtir hi asot lo chu ai chuan kan nu na tanga an mu angai khovel thilam ngai na taknu le pa ka ni chuan I fa ta ka tharaw lam thil ngai na ve turin be se rengo chu ke mani an mu ang hi an ron nun chu pu ni chu wang chuan lecture mo asoi mang ni lovin nun mangin hetiang ang entirana rong bol tu rei du chon rong bol tu mi ji kha ke mani an mu ngai kan fa te ka khovel thila du am lo tura kan du ni chon nu le pa kan du am lo ngai thin che lo tura kan du chu kan thin che lo ngai ka fa te hi nu le pa ka thin che ve de bo kan thin che ti ka ring de buru me tin zai dam viau tur ha ka be se ran lo tin ka fa ten har chang te hian ka hau lei the lo te ke ma kha khawa hutlat kan pan lai chu khati ang deuh khan ke ma ni hian kan nun chho pui ma sa ka ngai ni tin poimo mai ka hei khrang ro pathian le kan ri na chung chang zona an nei phal sakro khabbetsu in rin na chung chang le pathian chung chang pathian thu ate kau khan rin le na an nei chang ten soi chua tir phal ro ma se kha kha khongai na le leina na mangin zirtir tum zokro nang man I zirtir thiam lo ni pon tu lai hei engeni tu lai chon ka ngai san ang reng deuh mai chu tu ni kha amin kan soi mai do na marti te potel kha karil ruan mang deuh thu ta hei mi zo po I rin na chung chang soi thiam tak an omani khang ang chi pathian om lo chung chang de kha tiang te po kha en ti ra tha bo a chan chu an soi chu ngam lo chu an thilung an pai renga I thunun thei lo huna aron lang chu ka pathian le ko ranan lat san palange chu ai chon tuna ibulan oman soi chu du lai khan soi chu tir la a solve dan azir ti dan zong zong ang je rin na hi ni na ta ka chon mo mangai na in kuang ko na huna chung kwa hlim na huna rin na hi thang thin chu tiang ni lawa in thunun na satlia mo an rin zong te bula lo chon an rin hei a thang thei lo ni nu le pa kan ni na angin mo boss ni na ai chon coach ni na hi gen ji hoin an ma mo zo ni eng generation a poi kan ma mo masek ke ni hun lai kha chon thu kha kan oi mai ta nu le pa ten ti suan ti kha chu kan question lo zirtir tu ten ti sun ti chu kan question le ve tu la chon min question let khu to maya kha ta ta khana poi mo ta chu boss an ma ni control tu an ma ni thunun tu hremna pe tu ni lovin coach so nge ti thin an ma ni kha a fui phura tin an ma ni kha I engeni a gaita a kai hruaya tin hars engeni an ma ni nun kha adik lo lai kha va te vadem loin va correct ta tin an ma ni kha a varing tok ta ni chu wang jon gen ji nu le pa te in fa tian boss ai chon coach san ma mo kan sai non lenge boss ai chon coach san ma mo coach san ma mo khatiang an mu na chuan gen ji ho tluka generation tha anom big chong lo tin nu le pa te hian he thili chu indu vak in ka ring lawa kan society a u le angani upazok te zana society a kan sei liana ma se hei kan khria tangai nu le pa te u generation z chin ho hi chuan din alpha kan ti te poni tho upazok te hi in question let khu turani lo ti hi zirtir lo atha an question don tho mo an question tho achan chu tinge midang thil reng khovel in herimo enga tinge thlen eng wangin nge thlen kha an ril ru an pai tho eng ang pon ai upazok te chu heti zonga ti tu lo za tu ne ti kha soi eng ang mala an oi chong lawang tin masa khata ta khan eng tin nge va question dan tur kan philangai ta ni ti deuh khu lo turte kha kan zirtir zo ka ngai ta tin midam tak chuan in hlo tir na tang hian in za na ron thleng do ne monte ateu lo kha thil kha ani lo ti kan khria ta ngai
tin kan feelings she kan ti na te kan mit tui te kan emotion ti lan hi mi weakness mi chak lo te zia ani ti anga kan riat na hi ani huna chuna uak to lo reng chu ai chon an feeling se soi chuak ngam tur te an emotion te lan chu tir ngam tur te kha kha chak lo na ni lo I tra awang han I chak lo ringot lo ma se iti zo khangai ta ni tuna I mi tui tla ka wang khan mi chak lo ini tangot lo ti zo kan injir tir zo khangai ngatinge kan ti chuan thang thar te an emotional em to ni mi zo tong an sui phong na ka lo emotional ti kha chu mo chu wang chon kha an emotion an ti chua ngam na mishing le an ti chua ngam na huna to chon mo an dam chung deuh thoin khang kha an waza to mai ni chu wang chon heng an emotion te hi an soi chu ngam na turin kan ti ani le enge kan ti lo tur gen z nu le pa te gen alpha nu le pa te u in tu le in fa te ni tin tong tribe ula an bula hun hlu hun tha mang thin ula an thil ti kha tui pui ula arizala rengot boy su an thil ti ve achan chumo an hiawi ka soi photo ang khan thil an thiam lo thili an thiam kan ti rual khan an khoi tlem do wang le kan chor lo ema wang khan kan chor riam lo wang khan thili an keini angin an zai lo mai the khatia huna khan an ti thai mo ti thalo emo fui phur ngan ngai tin midang le na compare an du lo an ma ni chunin compare loi si chu wang chon midang nen compare chu I thian den fel nga tingai sual inaw fel nga tingai nang chu heti ani om khatiang chi midang nen compare ang chi hrim khati mi alo tur tin mi zinga hau mi alo tur mi zinga publica za tluka na ti an nei lo tin emotion an nat na hi mo ngai tha lo tur an ngai zong ten ani emo an thian ten ani mo tin ke mani nu le an unaw ten ngai po ni se emotionally na an ti kha ngai tha reng lo tur ani amai ro chunu le pa te bula ka soi du chei ni khang ang generation enkawl har tak enkawl khan I perfect ngai long ti a soi tu ngai hi mo ka perfect lo ti ka relutuk ka fa te kon kol na ko ngai ka tling lo ti ka in pom thlap ma se ka try the top so ka tum ma se ka atling zo long kam fa te an fel don le an than le no an pui tlin don le don lo tu mai kan khelo ma se ke ma ni to ka kan phak to ka thaber hi kan pe thurani tin an zinga om tam ro an bula om tam tluka heng mi te en kol na tha a om lo thu tha hrit vak ai chot an bula om tam mi tha tin ni tin hian na tho ho eng amo tal ti ho tha tin an mani po ni tira an thil ti tur pek ve tha tin I hmangai na tluka heng mi te en kol na tura ta na thil thai om lo reng mangai na aya an ma ni no thu soi ring om lo heng gen ji te hian nu le pa fing fel perfect an ma mor han lo chu ai chuan mangai tu hrethiam tu an ma mo chu ta tak zo nu le pa ten an ma ni thunun vak aya an ma ni mai an bol om kan thlan chuan hei hian an thin lung kong khar te po a hong nge yang tin at top lama ka soi du chu na china ka soi to heng generation in pressure an nei na sa ka ti to kha o ifa te hi officer ni ker turin be sei su sarkara thok vek turin be sei su nangina I hlut ang kha an hlut ve vek to lo ania then ka chon entrepreneur lama kalten du ang then ka chuanin I oi lo mai thei mani chu le kha thiam tak pakhat ei lo en ve ni chon I lo en ve mai thea ka lom deuh na chu thang thar le ka thiam tak pat kolei cha po thok ve te kan arvula thang jok lat mi then ka chon an ti mai thei atan chon kha ahlu jok ta talom ahlu jong a value khani tlat mani ka zin na mun pakhata chon appa khanin min lo koma ente ka fa pa hi chu tiang kha tiang ni tir ka tu ma se hemi culinary art kan ti hei engte kan tiang nu le pat kan khria thiam the dan ber chon asiam le chei moi kan tiang chu kha tiang lampang khan kala du jok lat engti ngai tiang hei UPSC exam te ma chon se ka du sia milo hril sakte te ma se apa zoka counseling ma mo ti gari apa zok bula khan khalam thaji zoka ka soita chu kan value nang to lo ni chu bang chon
thil pakhat I du zong ni tur khan pressure ringot chu an value system adang to kati to an no pan la ya itu angkha apoi mo no palai to tu chu poilo ma se pressure pelu tu chu abigin high school kal to chinte higher te college kal to chinte mo pressure pek na du tuk lo tur nga tinge tu lai khovela mo ani na taka chon sarkar na thok te hi I azir tam ain bot se na sa chuan I almu thau thau ti ngot lo tur ente na pakhat lek post pali pangalek no khat tura exam tam jingai tuaro na har to tlinde har to acha chu competition sang to khati to khatin ifa kha khati zong tura pathian ina aduan pon ni lo mai te kha atalen ani lo mai the atui zong kha lut sak mai ro lume kha than chuan officer ni ai lume kha than chuan lume ti lo tling tak ni tur khan cher zok mai ro khatiang zong amma kha I cher lo chuan I du zong tura I kai ring on chuan ifa tenen inin lei china athalo tol tolanga mi lo cham mi siam tam mai mayang IAS IPS ni te nu le pa chunin hlut em a ngatinge mi zo thala hian tam lo a har sadoli mi zo thala ten chuti em in an hlut to lo tlatalom chu ai chon entrepreneurs tha ni te kha an chak dei to vok zani vultu ar sing khat vultu bong sang khat vultu ni te khan du dei to jok tin ani lo vek pon I engamoni siam chuak tu ele into process suak tu ni te po an du dai ngatinge an value system adang kati to kha I riat thiam ngai ni chuwang chuan gen z te gen alpha te enkawl tu nu le pa te khan khang thil kan pom ngai ti hi I lo khredo ni ole tun tum gan podcast su kan rei ta de ule ka generation alpha te millennial se po khai then kadin minron request khang te po kan la ron soi zelang a bikin generation alpha po khai presentation ka in bol sai thlap to kalaron soi don amai ro chu gen z te kha kalaron chamri ni helo po hi voi khat I episode khatular soi le ka tuma nu le pa te ta na tips ro soi le ka tuma I lo khathiam don ya phone se ka soi zong zong kha adik bi ka re bi ke ka ti ni lo ase khang ka soi tak te kha I lo tang kai pui ve ta kin gan ron soi ni alpan mal min som ve se amen